Tingin lang. Tingin lang procedure naman. Yan na bati. Sorry. Wala ka video naman, no? Yes. Sige, bigay yung nakaparap doon. Yeah. Yung! Yes! Dari ka manong. Stop. Kamon lang. Three shots. Nakalod din. Ano ka dyan? Oh. Sige. Tinyo manong. Ano manong? Amoy luludon. Isa. Yeah. Okay. Tulis magasin. Nakasama. Iring. Ano ba nang? Okay. Yan, target hold na. Bye. Tulis magasin. Alright guys. Two times guys na tumba yung bote natin. Dalawang magasin. Yan, natumba to. Tumba yan. Yan. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pumasok. 5. Alright. Oh guys, sarap.
Gonna start firing guys. Ayan ang susunod na titirahin ko guys. Kung tutunog yan talaga, pasok yan. Tung! Ganun. Ayan. So mamaya. Last magazine guys. Last magazine. Sige ka manong. Release magazine manong. Safety. Sige, mamugaw ka bil. Trigger finger out ng kumano. Kasam. Ay, putok mo. Dabay mo isa. Murahin na lang. Na? Patak dirta. Agora ka manong. Sayang. Tayo pa natin guys. Ang sarap. Shirt mo di magazine mo manong. Na? Shirt mo di magazine. Shirt kulatan. Uy, pag mo tuloy-tuloy. Guys. Sige, putok mo. Hey. Hop. Sige ka manong. Sige, kasta lang. I-disum lang. 2 shots. Pwede na guys. Dapat ada anata. Dapat pito. Release magazine lang. I-release mo yung magazine. Ito. Ready? Ito. Pagkipan eh. Hey. Alright guys. Bye.